kandi kabasima ahabo kwija on short notice. Timbe tire chamani kureka ngiziro mugisha Dr. Yaisa Right Honorable Deputy Speaker Thomas Tayebwa na nyenda mwachiri Tayebwa gunu murumuna wanje niturugahare unkati n'umukama wanje so ni ntekateka ngu ninjira kutambura nawe konka nahari kuza kurara hona na hoteli babanza bacekinga basinkayo kabantu bacekinga bamanya naza kurara hinaza kurya ki kuko wanje nataha Volesre okabiho konoko cyo kutugambira muri Yohani 17:21 mutuba omwe nkiwe hamwe nasho okumuri omwe twayitana nkekemwe okuhajana kabanyashema twereze emisha yawe ebitulaganira aha bitombe nkekemwe byombe cyo bukama bwawe atyo twena tugirira karumwe raletere twatura nkekemwe kandi nkishemwe atyo tukagumuzamo ntukora umwuga gwawe buri omo muri twe ogwo wamutoranire twereze izuba rurungi nabyo nebiturakore bitandikira muri iwe bikirisha Padre na Mwana na Mutima Rukwera anga mwongere ngaro mpamu mnonga thank you very much father ntyo muncheze nyete member wa parliament tukumuzemo kandi kabasima ahabo kwija on short notice. Timbe tire chamani kureka ngiziro mugisha Dr. Yaisa Right Honorable Deputy Speaker Thomas Tayebwa na nyenda mwachiri Tayebwa gunu murumuna wanje niturugahare unkati n'umukama wanje so ni ntekateka ngu ninjira kutambura nawe konka nahari kuza kurara hona na hoteli babanza bacekinga basinkayo kabantu bacekinga bamanya naza kurara hinaza kurya ki kuko wanje nataha mwikinge cyarugwaho nicyakugira ki both here na Kampala so turugahari so kwanyizira ati ninza kurara tube twine president nyuma abaziyo nyanti mwishuwari le breakfast reka nyete abanyashema bake nabo bahurira kari yabo tuyemba kure bati so Right Honorable twine bwire buke but here we have got different categories abantu abarya hariho councillors aba district abo municipality na nyenda mwemerere mbanzuri nibache bati Jackson no mwari yabo n'umuntu mukuru kandi Right Honorable is also one of the model farmers uko kasozi majo tu visitingire model farmer kuriya then nyineho municipality councillors nani mbashamwe mere kambaze nabarga hero ninjira Rita first okuno wa MP wa Mbarara City ikabara msiho baraheze akazindara kahedani cy'umushu
then tuhereze nyaki Deputy Speaker ow'ishengero kandi ubuzima mu bantu witu abanyeshengero bagenzi banje ba meya na deputy mayor speakers ba councillors n'abanyashima mwena murire kurungi n'umwaka mukuru cetincheriro amazina ndi yatwasa Rita Bwahika ndi umunyeshengero umukazi ahabwambarira city kandi nanye nashimirwa munonga ukubahera izoba mukuruche okutaya isa president ni mwazi mutushemize mwatwe pantisa kandi umukoro kugenda je nuguhisa twena abanyeshengero bankore n'aba ankore twena ekitinisa mwebare rukundo mwebare kumworeka omushinya mwebare munonga hati nitombarira rizo tumwine mwene nitombekera halyecho omubigufu Honorable Kateshi ni musima numanyara umuntu okubara boss wawe konka bundi ukamureka kaguma hari konka ni nsima munonga right honorable tayigwa mu muterero munga itwe mwenu nitumwe panchisa nitumukunda kandi natukunda natwisiya hihi kandi nyochi nkumushabira nguruhanga muhe myaka yayi no kubaho nitwe aje tutegekere kimwenju yona echo nishikushabira burizo abanyashema nimwebara okukwatanisa nyowendi Shema Development Foundation ngajimanya mnongo bwire bwa Kateshi ari kwija kubo mwebembezi okumwakwatanise kureba ngo negishaha mu kikwatanisha nico kikuru nyabanyambara sitenka bashabana njya no kubashaba burizoba ngo batanto mu ntebe kandi bakandeka nkasigara nyenka bikandema umwebembezi mwaba mutamushagatire nimba mutine kimwakora abo kuba noye bembera ngo inabari inyuma bakwase ubase kurete ntunguka so nimba manyaho kintu kimwe umurujumuru bagira you have determined your own development path mushaziremu okore ngutunguke yimuru kwenda kureba kandi nimukagumize mwaho echo kugira ngo ababembeza abo mbasigaze yohona nyetaka kukigamba umurugana bajya umwebereremu mwejiri hari mwerwaniri hari ababembeza abo mukoreki mubasigaze mwenu nebyo right honorable we thank you and we bless you ruhanga gumakozireki akuturindira mwe bari mnonga nabo musite mbashabira karuru banyane bandi mukama simwe mukama nabakunda mwebare kubayo hati mwagira umugisha go mutano okutaya isa deputy speaker umberagira bite bya parliament nibihereza deputy speaker na speaker obugabe proclaiming ekitweka kyona ekibayenda ngo yaba parliament kategesha na proclaiming antitandika right honorable speaker sir order so mwagira umugisha go mutano konkecho ticyaburijo araba kuza kuzarwa bakargo bakafa bataka kirebaka ahabo kuba ikirikirira habwebembezo mwatore nenda kwebaza mukuru wanje Kateshi na team yona onare bunyachi na onare bokibasho ahabo kuba bero rutindo rurungi turuba members bitana 29 hariho kwimuka umwaka go gwaka no guturumu speaker na deputy bakabanza kuteka ngo haro guno wankahi konkimwe cyabashema mukakiguruka yangwani batusera munongo za kureba pipe z'amezi n'ishuma amashanyarazi n'igashuma ngambwe nabo kugira ngo nabari munywani wawe nebo jote reka mijirwo ko munda banyakwere bajya ngusimbwa no jirota no manya so abantu aba mutabarwa team nungi beine background nungi experience batakagire na parliament ubagire mubari yabo chiko nyekiro mbagambira ready Kateshi yabataro budget nibemereza mu biro na wabanza gacakire kiyaga obunyacha kari ya defense and internal affairs bakore ibintu binji munonga ogukibaje numango akari yo mu defense nibo batwombekira amahigihanga no businge abantu bagira ngo businge ne baburya uko businge ne baburya uko witunga ababuza nto muri kinana na shanju no ho wabere no munyabuzaro witse ayeshenge
yajyatereka ko hari n'icyahandikira urugendo girota ocishome umukazi umushe yatina yakomuka yagambira umukazi ati nagwisa akagwestane yarabo mu mukono umukazi yahumuriza bakana bara pressure yahumuriza ati yamba n'icyahandikira ngo ngirenta behayo Bible nibahumuriza umutego w'ibigambo kandi kugira ngo aho wakwata naharunje munonga ugumizemo kwatiraho kimwe abanyashema aho umukwatire naharunje munonga utake yahengano kandi hatagira wankora atakumbuze cyahandikirwe kaba bampero mu kinwana mawitu kandi nanye nashemerwa munonga mbire mbahererukire hira mwe bari kunshabira abwo kuba ejurufo yabenenda kuntwara ekajeti nyaki ukindu muri mugukora kandi cyo natabukireyo nyenda kusema right honorable speaker abo kutereza kiraka mwenu abantu kambagambire kumukubana muronda bebembeze n'umutoba numbana umutoba ngo nimwe mukagire kimwaganyirwamo ubutabentu twirwanga tukora higuru turonda tayebwa nito twantwenda wi speaker witu nitwargenga hi umucwekeje mwenu kuroja turamutungire hatwaryaha hatijaganira nimwe ngo twaturiyo mu byo kugamba bya parliament twagamba byashema naturenze amisho mwene kiri cyo twenda aza mu mushabira agumeho no musigazi muto tokamanyana n'ibindi mwashetegereza so honorable speaker we bare munonga twepangisa kandi we bare kutukunda hati honorable katesho byana yanjura tinzagamba byinja bukwa twenda tukure bgambo bya speaker ya yebwayo ba chairperson ba movement abaryandi mwimuke mazima speaker bareba manyengu shema twine movement chairpersons ba movement mwena ahande ngozona enaremoye movement oye deribije bagire ngushema movement iyo twine abatu yabepirwe nabo ba chairpersons ba LC2 mwimuke mwena aba municipality mwebare munonga rukunde gumoho ito twehire gumiza muntu kora kandi tukwatanise akakwijja kona tukakombera mbagira ngo abache barwando mwishansha twine chairperson witu nuwa kutukomandinga nabwo cyo ijura msi abantu bagambire uko kutukomandinga no kutukwatanisa webare munonga owawaka bare Rosemary kama wanje right honorable Tayebwa Deputy Speaker w'ishengero ritu ya Uganda bamemba ba parliament abariko maheru ya shema dani iki cyanje kirunge ki bagenzi banje Katesh na Rosemary Pre Medo Professor Mshemeza ariyoneje twashemererwa munongo mukasheshaka tubere turiya hanyuma kandi tubere turiyo ko wanje Kariyango niyo president atayayiro mcyara uri gukora for eka model kandi ugikozireje ntubakuritsya abo kuba ekikibiro muri shema kandi atorine kwisha president witu kutayayira shema twena ituri kwesimisa mbwene tumugambire bintu bingi president twamushaba uruguto rwitoro numanya urukurugabwizi bwera rukaraba kabohe rukashikamu rukaija kitagata kandi bakatemba na bwezu urugutoro rusereire munonga konka tuhamize president nguyaba tarutire kandi tukira munonga numanya abanyashema ntumhaka akaruruka hamwe tuko mbwena turikirize nimpamya naija kutugarukamo echatureta no kwakira wechitinisa right honorable mukama witoko azo tulia hatwena no shangu ntumukire myaka kunkana tutegeka numukama witu ntwenda kusima right honorable kututegeka ji kuba umwana witu kuturikiriza okuturiyo kutwayo mu parliament wana ntumura buzima kunga kutwika hatuganira nawe n'umuntu ayorobi n'umwana witu akashomera ahantu mumanya mwena tukorire ibintu birungi munonga kandi yatutwarizaje kandi twatwara ikintu mesho yenda kubasimira na mutabano wanje Kateshi ogo kutwagira mu parliament ejire events parliament yiturumu ninyenda bandize kubeta
n'abarundano mu umwanya gumwe nagira turi ba member ba parliament bana kurugashema abwenchi shemeje yimbire ndumwire rinyo kandi yo mutennis parliament nkajimara mu bwire buki konka kareba hari mwendo hano hari ya hagati hariho butakwatanisa okunatagura natozoku kunatozoku bwena abantu barunja bakubizira batsigaza abane nempanga regi Rosemary nabeta ntitumureka tukakwatanisa shema kane yitu twena kandi tukorera umwanya gumwe tukareba eki twabakorera tubarabire babi bona bankiriza ukuza kuhendera bakantora nangu mbweni niwe chairman wetu kuyihani tuzo mu parliament abantu babambere chairman wabo kanyenda kubasima omisho ga speaker tukwatanisize twakorera cyanga cyitu numangu tukuzaho tubagana jenguto zitu za shema umwita kutakora katwaro kundisha katwaro ku kwakwija keki yiha ya shema tujibaganisaje tukoragana na administration ya chairman LC5 na RDC mwene hariho buteka kumara mwakirebero muri shemu hati harimo buteka yenda kukisimira abantu aba ba member ba parliament abundi koragana nabo kandi